салом бинандагони азиз, таваллуди Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз радиои Озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Шалои Гулхоҷа ҳастам, ҳамроҳатон. Имрӯз 20 декабр атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. арчаҳо ва рамзҳои идона дар соли дуввуми пандемияи COVID-19 соли нави милодӣ чӣ гуна таҷлил мешавад? 12 моҳ дар пушти гаҳвора хотироти модари аввалин панҷгонник дар Тоҷикистон ки ҳамин рӯзҳо яксола мешаванд. 5 тая бору кардан камтарак вазн буд. ва паноҳҷӯёни афғон мегӯянд дар роҳ ба Аврупо онҳоро борҳо азияту ғорат карданд. баъзе тавонистанд ашёи барояшон муҳимро ҳифз намоянд. Зимистон буд. Ҷампар тонаме кистонаме қисми пас бирин ё не ки дига пас навем. дар Тоҷикистон омодагиҳо ба таҷлили соли нави милодӣ бо бозори гарми арча ва ороишу тӯҳфаҳои пурҷилои соли навӣ шурӯъ шуд. вале на ҳамаи сокинон барои ҷашни соли навӣ омодагӣ гирифтаву нигарониҳое низ аз нархи тӯҳфаҳо вуҷуд дорад. бо ин ҳол бо фарқ аз як соли пеш ки бо сабаби ҷилавгирӣ аз паҳншавии бемории COVID-19 мақомот таҷлили ҳама гуна чорабиниҳоро ба муносибати соли нав манъ карда буданд, имсол кӯчаҳои Душанбе фазои дигар дорад. барои Юсуфӣ ва Алишер Зарифӣ гузориш медиҳанд. бо наздикшавии соли нави мелодӣ хиёбонҳои Душанбе бо рамзҳои идона ороста гардида, гаштугузори сокинон бештар ба назар мерасад. дар ин рӯзҳо бозори фурӯши тӯҳфаҳои идона гарм шудааст ва дар хиёбони марказии пойтахт дуконҳои махсус пайдо шуданд. имсол бисёртар барое ки ӯ соли нав набуд, имсол уже ҳама дидестай соли нави хушуш дестай барои мон одам бисёра. бозичаҳои солнавӣ ҳастанд, шабҳои бобои барфина. ки бозичаҳои солнавӣ ҳастанд. ба гунаи мисол қимати арчаҳои солинавӣ вобаста ба ҳаҷм ва ороишот аз 65 то 1200 сомонӣ аст. нархе ки ба гуфтаи сокинон на барои ҳама дастрас аст. тоҷирон ҳам бо истифода аз наздикшавии иди соли нави мелодӣ ба молу маҳсулоташон тахфиф эълон кардаанд. аммо то куҷо сокинон ба ин тахфифҳо бовар доранд? 70% не мумкин 30%, 40% боварӣ аст. ба назари ман нархҳоро боло мекунанд, бо чӣ мекунанд? 50% мекунанд, бо нархи худуш мефурӯшанд, ё нархи худуш ё камтар пуронтар. 20%, 10%. ба фарқ аз соли гузашта ороиши солинавӣ дар хиёбонҳои Душанбе бештар ба назар мерасад. дар чанд хиёбону майдончаҳо арчаҳои бузурги солинавӣ гузошта ва атрофи он бо рамзҳои идона тарроҳӣ шудааст. вале ҳоло низ ба ҷашнгирии соли нави мелодӣ назари мухталиф доранд. дар хона ҷашн намегирем, корхона ёдак ҷашн мегирем. хона наврӯзия ҷашн мегирем. дар хона хати ами оила мештем, ама каса ҷашн мегирифтем. аз яко вақтои ами студентида хати ами ва ҷуро ами Душанбе ҷашн мегирифтем. дар чанд соли пеш таҷлил кардан ё накардани ҷашни соли нави мелодӣ дар Тоҷикистон баҳсҳои тундеро ба бор оварда буд. бархе аз афроди мазҳабӣ таҷлили онро куфр медонистанд. кушта шудани як ҷавон бо либоси бобои барфӣ дар шаби таҷлил аз соли нав ба ин баҳсҳо равған рехта буд, аммо ҳоло инчунин баҳсҳо камтар ба назар мерасанд. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. بینندگان عزیز، در این فرصت برنامه همراه پاره از برنامه گپی آزاد رو می‌بینیم که این دفعه درباره جلب جوانان به صف نیروهای مسلح تاجیکستان و از جمله شیوه‌های غیرقانونی به مثل ابله بود. مهمانان رادیو آزادی درباره مشکلات موجوده از جمله در فرودگاه بردن جوانان به ارتش صحبت کردند. یگان فرزند وزیر، رئیس یا صاحب منصبی رو ندیدیم که ابله شده باشد و یا به خدمت رفته باشد. فرزندان خدمتچیان دولتی هم به خدمت رفته ایستادند و ما همین قاعده نوی که از قبول شد موافق قانون نو اگر به مقامات قدرتی به کار داخل شدن خواهند باید که حتما خدمتی مهلت برای یعنی 12 یا 24 ماه رو تمام کرده بعد به کار گرفته شوند. سرداری ریاستی کارهای داخلی سوخت جن خودش را فرستاده بود. بعد یک رئیس حاضر در خاطرم همچون پسری خودش را هم فرستاده بود. دیرکتر مکتب امیان رو در خاطر دارم و میدانم که با شما همچون نمونه بیارم. مثلا این گونه مثال های شما دارید که فرض کردیم نزدیکان پرزیدنت، خانواده پرزیدنت که زیاد در رسانه‌ها می‌نویسند دعوت شده باشند به ارمیا رفته باشند داوطلبانه، این گونه مثال ها میتونید بیارید؟
لیکن از اویله پرزیدنت یگان معلومات هم نیست افسوس. ёдрас мешавам барномаи гапи озод фарду соати 8 субҳ ба вақти душанбе дар канали озодӣ видео дар ютуб, дар вебсайти озодӣ.орг ва саҳифаи мо дар фейсбук нашр мешавад. панҷгоники аввалин се духтару ду писар ки соли пеш дар ҳамин шабрӯзҳо дар тоҷикистон ба дунё омаданд, ҳоло дар ноҳияи қубодиён дар хонаи волидон бузург мешаванд. сарони хонаводаи панҷгоник мегӯянд тифлони худро бо ёрӣ хешу табор парасторӣ мекунанд ва дар ин 12 моҳ мушкилиҳоро пушти сар карданд. ҳамкорони мо ба ёдати тифлон рафтанд ва хотироти модари онҳоро ба навор гирифтанд. фотима аз панҷгоникҳое мебошад ки назар ба 4 нафари дигар зиёд гирия мекунад. ин дафъа бо дидани хабарнигорон ҳаросид. ҳасану ҳусейн, фотимаю зуҳро ва биби ойша панҷгоникҳои аввалин дар тоҷикистон рӯзи 3 декабри яксола шуданд. модари кӯдакон мегӯяд ки парасторӣ сахт буд. як солро бо сер кардани кӯдакон ва пушти ҳамин гавҳора гузаронидааст. 5 тая бон кадан камтарак вазмин буд. як соат хоб мекунам. ҳамаш як вақт бедор мешавад. як таш гирия кунам, ҳамаш гирия мекунам. фотима севам метем. бисёр гишна мешавад. дар парасторӣ ин кӯдакон хешу табор кӯмак мекунад. шабона падару модар яке гавҳора меҷунбонад, дигаре шири кӯдаконро медиҳад. хеле мушкилот буданд. худо ҳазор бор шукр гузаштанд ки ҳам хеле хунукиям буд, бетобиям буд, бемориям буд. худатон озо дида истодем, кӯдако хеле хубан ози, саломатшон нағз. тоқат кардем ҳама чизоша. раҳмон падари панҷгоникҳо муҳоҷир буд. як соли пеш пандемия ба ҳолу панҷгоникҳо сабаб шудааст ки онҳоро ҳамроҳи модараш танҳо гузорад. ман ҳозир рости гап мухоҷир рафтан наметавонам, барое ки рӯзона бо шабона бонӣ кардан дар кори бачаҳо ба бонӣ кардаги одамо ман бо оилаам ҳозир ҳамеша кор карда ҳастам, серона намераса кор кардан. панҷгоникҳо ҳамроҳи падару модар ва хоҳару бародари бузургашон ҳамагӣ 9 нафар дар ин хона зиндагӣ мекунанд. хонае ки мақомоти ноҳияи қубодиён мегӯянд бо харҷи 235 000 сомонӣ барои панҷгоникҳо бунёд шудааст. бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокими адолатии ноҳия ва ҳукумати вилоят барои онҳо хонаи панҷҳуҷрагӣ дорои тамоми шароити зист ва ашёи лозимӣ сохта ба ҳамчун тӯҳфа ба ин гӯем ки навзодон ба волидайни онҳо дар манзили зисти онҳо тақдим карда шуд. пизишкони қубодиёни пеш аз таваллуди панҷгоникҳо дар батни Дилноза Мамадова онҳоро мушоҳида карданд, вале ба хотири шароити беҳтар занро дар шаҳри Душанбе буруши қайсарӣ кардаанд. таваллуди дугоник, сегоник ва ҳатто чаҳоргоник дар Тоҷикистон сабт шудааст, вале мақомот мегӯяд ки дар 30 соли ахир бори аввал дар кишвар панҷгоник таваллуд шудааст. маҳмуҷон раҳматзода, Озодӣ, вилояти Хатлон. мардӣ набувад фитодаро пойиз задан. ин мисраест ки боварӣ дорам аксарияти шумо бинандагони азиз на як бору ду бор шунидаед. аммо тавре аз гузориши навбатии мо ва аз забони паноҳҷони афғон бармеояд, онҳоро ки мазлум ва дастнигаранд дар роҳ ба сӯи Аврупо ҳар куҷое рост омад азияту ғорат карданд. پناهجویان افغان میگویند در راه به سربیا آنها را بارها غارت کردند. امینه محمدی تنها اسناد و بعضی اشیاء برایش مهم را حفظ کرده است. گوشواره ما آوردیم و امرای لاکتم که گوشواره بسیار برای مهم است. به خاطر که یادگار پدرم است. پدر امینه در افغانستان کشته شد. خیلی چیزا همراه خود داشتیم به خاطر که به هر مرزی که می آمدیم باز ما رو پلیس ها که می گرفت کلش از پیش ما می گرفت دور مینداخت. پناهجوی دیگر سنا احمدی از خانه ولنگار گشتش مهمترین اشیا را با خود گرفته بود، ولی میگوید در راه همه را غارت کردند. در بعض سرحدات لباسای ما را صندوق بیکای ما را گرفتند، پول ما را گرفتند. فقط دیگه میخواسته در بعض سرحد میخواستی رو از پیشم بگیرن. ما بسیار دیگه پیشون نظر کردم خیر ایره برام بتین، یعنی پول ما هرچی میخواین بگیرین فقط تیره برام بتین. یونان بیشتر دیگه تا اینقدر که میگفت بوتای تا نمیفهم زمستان بود جمپر تا همه چیز تا همه قسمی پس برین یا نه که دیگه پس نبین. بایک اصلا من خانم بودم ندید که بایک من چی هست لوازم از این کار داره نداره. از پیشم گرفت در کثافات انداخته شد.
انشالله اصلا نمیخوایم درباره‌شان گپ بزنیم چون هیچ نمیخوایم دیگه اصلا مثل یک خواب بد مثل یک خاطرات بد همیشه در زندگی آدم میمونه. اردوگاه پناهجویان در منطقه کرنچه کنار شهر بلگراد مکانی بود و باشه تخمینا 400 عائله از افغانستان، سوریه، عراق و ممالک افریقا می باشد. محمود رسولی افغان هم غارت چیز و چارش را بیان می آورد. دیگه تا اینجا که آمدم فقط تنها چیزی که به من مانده یک دانه موبایل شکسته مانده و یک دانه قلب شکسته، تمام دیگه هیچ چیز نمانده. دیگه تمام اسنادا و مدارکایم داخلی است، عکسای فامیلیم داخلش است، عکسای خانواده‌ام داخلش است. یگان چیزایی که قیمتی بود که یادگاری بود مثلا از پدرم مانده بود برای خودم، مثل ساعت انگشتر، چیزای مثلا خانمم طلا داشت اونا درا ماند، دیگه متاسفانه اونا رو نمیتونم به خودم بگیرم یا به امیدی نمیتونم باشم که اونا دوباره به من برمیگرده. نه. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به نشان همدلی با مهاجران یک معرکه خاص راه اندازی کرده است. هنرمندان سرب مشکل آنها را در صحنه نمایش می‌دهند. فعلا در 13 اردوگاه پناهجویان سربیا بیش از 4,500 نفر به سر میبرند. اداره امور پناهندگان سربیا ابراز داشته است که هزارها مهاجر دیگر تلاش دارند که غیر قانونی به قلمرو اتحادیه اروپا عبور کنند. احتمال می رود که در روسیه یک نوع زورآزمایی با نام کارجیتسو محبوب شود. این نمود ورزش با اون فرق می کند که رقیبان با هم در داخل ماشین گشتین می گیرند. اگرچه از نگاه اول تصور کردن این صحنه مشکل است، ولی در اصل چنین سبقت امکان داشته است. تفصیلات در گزارشی همکاران ما. روز شنبه 18 دکبر هواداران گشتی یک حربه شاهد نخستین سبقت تاریخی شدند که سازمان دهندگان آن را مسابقه کارجیتسو و یا گشتین در داخل ماشین مینامند. این سبقت در مسکو برگزار شد و بازی از دو دور عبارت بود. رقیبان با نوبت در کرسی راننده و یا مسافر نشسته با هم مبارزه میکنند. دمیتری سرگیف شرکت خود را در سبقت مذکور این گونه توضیح داد. من میخواستم برای خودم چنین ماشین بخرم و در همین شکل آن را آزمایش کردم. برایم بینهایت پسند آمد. برگزار کننده سبقت ویکنتی میخیف گفت که گشتیگیران هنگام زورآزمایی میتوانند تجهیزات ماشین را استفاده برند. خود میخیف دارنده کمربند سیاه آید به جیوجیتسو می باشد. استفاده کمربند ماشین نسبتی بالاپوشی که معمولا استفاده می شود ثمرناک و قلع می باشد، زیرا تسمه ماشین را حتی وقتی بسته بودنش هم خیلی دراز گذراندن ممکن است. مربی و بلاگر لیونید گاتوفسکی که صاحب کمربند سیاه آید به جیوجیتسوی برزیلیایی هست میگوید که ورزش‌های عنعنوی بعضاً به نوسازی احتیاج دارند. برای نفری که در بالاست آسان‌تر است، زیرا در بین کرسی‌ها و زیر رول ماشین بعضی چقوری‌ها موجود می‌باشد. در نتیجه کسی که در بالا قرار می‌گیرد پیوسته تیله می‌دهد. علاوه بر این در آنجا اکسیژن نمی‌رسد و وقتی شخص را با زانو و وزن خود زیر می‌کنید، کسی که در پایین است براش خیلی دشوار می‌شود. درباره اعتراف بین المللی کسب کردن این نوع مبارزه و یا تشکیل شدن فدراسیون کارجیتسو ظاهراً برای کامیاب شدن در آن باید بر رقیب و احساس ترس پیروز شد. کارمندان میلیسای شهر دوشنبه سه جوان گمانبر به لطوکوبی دو دختر نابالغ در مرکز پایتخت را بازداشت کردند. به نقل مادر یک از جبریده‌ها متهمان نصف روز دیروز به این دختران دستاویزی نموده دشنامه‌های قبیح دادند و زیر مشت و لغت گرفتند. گفته می شود به این جوانان سیمای دختران پسند نآمده است. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه میگوید جزئیات حادثه را بعد از تفتیشات خبر خواهد داد. بینندگان عزیز، در همین ثانیه ها برنامه اخباری آزادی به پایان می رسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را چون همیشه می توانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید. گزارش های ویدیویی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته می شود. فردا من همه شما را در برنامه سرخط رویدادها منتظر می مانم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارت.